Kalau pathai khubor jangka balang Katolik kapan pau ya kejing kendit bat sengau benut halau kejing klat no U Bah Lambok Thabah bari editor jong nong san hima men ha ka apa atrek benai nailor arang carar pau na kaliang kasaskam ka ai kejing songlem ya ka yang kasam U Bah Lambok khamtam i kurim i kong meldretsun ringkat laingut ki khon shushu habayo ban ai kejing songlem ya ka yang kasam U Bah Lam kelapan pau bat pensengau pat ba ya ki kam U Bah Lam bala no senyang Yusuf utiar sakim lang salang khamtam haga balang bat ka haslong archdiocese lingba ki khubor balang ka juai ban penmi haga got khubor unong san hima kalalong ka jingdo ka bakrau ya ka balang namar ulalong research ja ka balang banya samlem ya ki lap thai khubor ki ba ka balang ka jupelong i program bahe bat ujudon benta balam ulano senyang ya ka sengrang ba ja ka maulai parish bat ka balang shlong mau tawar kumtai ka met banang sa jong balam lala ban pendep no haga arp sauterik benai nailor arajar arpau haulum gentang jangka sien ani mau tawar da ke jingle nyam wala penya de father David kajitan badi secretary ke Dombosko Shillong province shwa ke jingle nyam ladon ke jingle burom khatduh ya kamet U Bah Lam ya ke bala penya do rabak snong ke mau tawar bat ke jingkren na ki kendam kelendang bat kilat pathai khubor U Bah Lambok Thabah ula syakri kemunong tebe jingshai jangka kamtho khubor haga jela meghlaya naduk kisam kat kendai spak kendai pau terter haduk menta haki kedan boper haduk kasing ka bakot jong jing im jengu ulong breu batrai shitom haga kam badru bajuti benya ya jing shisha kum nong thok khubor hakini ke arphuno chunam balalet no U Bah Lambok Thabah balong men rangba jong kriang ngut spara la e no shadin ya lai kurim kam meldretsun balai ngut kikon la kha U Bah Lambok Thabah haga khatsan trek banai jiliu khat kendai spa nyop huwei hagasnong omnu temar kabadan hakathan diwar ulas dang ya gejung puli jung u hakawei ni skol snong wat hadin katto kan isnem ulale chasar shilong ban beteng pat ya gejung puli ka bakham shalor U Bah Thabah ulale puli ya ka class 7 haga school St Paul Seminary bat pendapru ya gejung puli higher school living certificate examination house nem khat khandai spa prapupra hadin kani ula penyaso bat ka shilong politeknik bola pendapru ya gejung puli mechanical engineering house nam khat khandai spa khandai pusau kejing tu jung yi ba kalong ka bakrau lu kana kata ha ka ba mars yo sneu ya khubor na ikun jung yi ka pendengo sya nga bat adu kali kalimat ngamla bangin je kana kejing kasa jung yi ba Priuba ima kajing imbasida badan ni kata semirap prapriu bat ubala banai kata ka ban tin seneng keting kerau yang iki para bat ngatrai ya ki betrelang bat ik permerjan merpa hai ti sngau junga kamdai tang kajing tu yang ingi kajing kesem yang i ki para merjan merpa tane ya ki khun ikti ada yang sengau kan dek jing tu yang jadi benriu berok away namar iba iladep ban no siang om dei dak bor jeng pisah dei dak bor jing tre jong i ban no siang kalian ka imlang salang ngati kan nong kasih ngom khatduh baginya kendo ngene dang ka to kasih salasi ublei gamdon apo office idang tre lagakam kumbang tu tre manasasi ngai kendet kesan moban ke air lang hari shibna yoki ada apa yang beri nama dong shib ya kapo kuliah nak ada di situ bah jelai tembet lam kapo office kerwo solam no sai di ma hai kong ngat sun phone ki bat bahi asam U Bah Lambok Thabah bang kuai kedua belai kat bagi cat segi sedang berkerja pada aku arterik unailo arpo flor ke langit ngai maka segi dalam set sendon hijau agak im the way ni kisah oklai mas kem jauh sai di bah di kelas no dengan editor jadi U Bah Lambok Thabah Arsi bar kalong kisah khubor
balapan kang temang waktu sano jadi iway badan benta bong nausai lima Islam terekam jong nausai lima kam day tang Islam terekam henry dari kalong yin kalong sam kagaba ibalam ilalong resort upakai jong kani gaya nado usnam tiada kendai pak kendai pengreo buat hadu ke kelemat ke khatduh di malam iladan benta buat kani gaya jong unau sai lima kagaba ila IT mat buat mensim ila kek kesehatan kesehatan ila tur kirai dam banten scam ya kani gaya katba kalenti banjam cakamat jong unau sai lima Ron apa yang jing bagi tunjuk Dema fi balam Kita orang bakken Balapan scam Yang research yang unang saya lima Pagabala bencet Tapi Kubu kledo Mensimpi kubu editor House nam Arajar lai Banyalam Yang kenhon Apa yang Islam Tukam Bagi jinsau sarong Minut banong Badai limba jumpi Baru kot khubor unang saya lima Kalau kunjok shalor Buat kalong kumni Kumba kalong besar Kendet kesan Urisot kumba fly Unang yalam jongi Unang air mesir Unang carai Unang betin leti Uhinman Paralok Kumdan syuk Atring jongi di seluruh kembang latar ini dalam ibalam yin jong nang sai lima rasa asli bat yang cakap kepada ila ino onom la satya berpendak kepuai pat balam misaknot bagi kami yang pandan asendak jongki apa kemat kebat khatduh Don pada yang jungi bahkan dia berpek keren dia pi kalau tu kami jawala di ublay sudah nak izin nong sai cuma pas kalau ke bapang not aduh kata-kata ngai balam ya aku ublay dia pi nak betau senian kila penuh pas ke bentar ke bakrau jongki akan scam dia izin nong sai cuma Nimlah bersih kalian di malam. Doi hoble bangunai ya kecing pentingan ya pi baro. Nama ngi sotro. Mapi ki bayat relang hapok